Balkanska Tina Turner na beogradskoj promociji još jednom potvrdila da za nju vrijedi ona stara deviza. Što starija, to bolja. Zasuta cvijećem što od kolega glazbenika, što od vjerne publike, Neda je dobila potvrdu da joj je i novi album na pravome putu. Imajući u vidu svo to moje bogatstvo iskustvo tokom generacija i generacija kojima sam ja pjevala i stvarno na ovom širem našem i balkanskom, a i eto po svijetu sam pjevala, prosto osluškujem bilo publike i ja vidim šta ljudi vole, šta se traži. A ljudi čini se vole jednu urbanu Nedu. Iako se mijenja u skladu sa trendovima, kvaliteta zvuka i produkcije ima konstantu. Pjesmom sa naslova albuma Biti svoja, Neda svojim slušateljima šalje posebnu poruku. Cure su ono, ako ih ostavi momak, misli da je kraj svijeta. Žena ako se razvede, misli gotovo šta će mi život bez muža. A ja opet šaljem poruku da se može biti sretan. Iako je goste na promociji zabavljala do jutra, najpoznatija baka na Balkanu nakon samo nekoliko sati sna ustaje s osmijehom. Svojim unukama je posvetila i novi album. Ja sam toliko sretna da ja čujem njihov plać, da ja čujem njihove glasove veće, da oni tako guguču iz tih svojih krevetića. Nema toga da šta ja ne bi ustala. Ja ih čujem kroz treću sobu. Prezaposlena baka Neda kaže kako ju upravo 4-mjesečne Aleksandra i Neda pune novom energijom. Kako je najslađa djevojčica moja, o Bože kako ih voli. Stoga svaki slobodan trenutak nastoji provesti sa svojim unučicama. Radujem se kad sam ovako, kad je lijepo vrijeme, nadam se će sad kiša malo otihnuti, da se malo možemo više šetati, tako. Uskoro će zajedno sa unukama i na zasluženi godišnji odmor. Mislim da će uživati i u moru i u plivanju, pokušat ćemo da ih naučimo. Jer ja sam dole, pošto sam dugo u tim Lepitanima, u to malo mjesto u Boki, ja sam svu tu djecu iz sela naučila plivati. S nestrpljenjem baka Neda čeka i trenutak kada će djevojčice okusiti njene kulinarske sposobnosti. Ja sam moj Jeleni već davala ranije, ona sad ima i sad neke nove metode, uvijek su neke nove metode, čas je to od 3,5 mjeseca, čas je od 4,5, čas je od 5, ali svejedno radujem se danu kad će početi jesti to što im ja spremim. Ponosna je na njih jer kaže dobro spavaju i zajedno se bude, no karakter im je, već se vidi, potpuno različit. Ovo je malo i kad damo neke zvečkice koje onako kao def imitiraju. Joj, sva je sretna Neda, rekla sam već da će da snimi neki CD sigurno prije nego ja. A Aleksandrica je ona ovako zamišljena i začuđena. Još će nekoliko dana baka Neda uživati u obiteljskoj idili. Nakon toga slijedi turneja po Hercegovini koju će početi na Mostarskom festivalu sa Kemalom Montenom. Imamo zapravo 2 dueta. Jedan je taj koji se našao na ovom CD-u Pao snijeg po Dunjama, a druga je jedna lijepa Kemina pjesma za koju sam ja napisala tekst. Otpjevat ćemo je na festivalu, zove se Ako smo vrijedni te ljubavi. Kako ju mnogi zovu, dama sa estrade i ljeto će provesti radno, no ipak nešto slabijim intenzitetom nego proteklih godina, jer odmor sa malenim unučicama ničim se ne može zamijeniti. Neda Ukraden, ili kako je još nazivaju pop diva, imala je promociju novog albuma Biti svoja, koji je promovisan na beogradskom splavu Bollywoodu. Promocija sa puno dragih kolega, ali ono što je meni najdraže to je da su moji najmiliji tu, moja Jelena i moj zet, a unuke su kući ostale spavati. Ali ja njima posvećujem ovaj album, one se zovu Aleksandra i Neda i ja ovaj album posvećujem moje Aleksandri i moje Nedi, naravno mojim svim fanovima. Da, šta ćerka kaže na to? Pa ja sam beskrajno ponosna, mislim da sam najsrećnija ćerka na svetu za ovakvu majku. Razumete me? Da li ima neka pjesma posebno na albumu koja se izdvaja? Pa ja mislim da ste vi čuli dosta ovih pesama kao što su Na Balkanu, Najbolji klub u gradu, Pao snijeg po Dunjama, Girls Night, sa Željkom Vasićem, divna pjesma Izvini, tako da imam zaista nekoliko pjesama, tek je album, evo, ugledao svjetlo. Možete imati devojke. Na Balkanu nema mira i tišine, ali samo kraj tebe bi zaspala i smila se. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja od tebi dušo sanjam, moje jedino si ti.
Promociji su prisustvovale mnoge kolege, prijatelji i mediji. Neda je sjajna i svake godine, iz godine u godinu je sve bolja i bolja. Ona je zaista žena za respekt i za divljenje, jer toliko dugo godina na estradi, a peva i dalje sa istim žarom i istom energijom kao da je tek počela. Ja bih htjela da se zahvalim ljudima koji su mi pomogli da ovaj album bude zaista jedan, mislim, od najboljih u mojoj karijeri, a bilo ih je dobrih i bilo ih je mnogo i dobrih pesama i dobrih autora, sjajnih. Međutim, sjajni duet koji se zove Izvini Neda je snimila sa mladim kolegom Željkom Vasićem. Moram kažem da sam vidio dosta nekih kolega koja inače ne viđam i da mi je lepo da se družimo i vidimo na ovakvim lepim dešavanjima, da tako kažem. A što se tiče, šta si mi još pitao? Saradnje sa Nedom, kako je bilo sarađivati sa njom? Pa nije bilo teško, Neda je jedna divna žena, stvarno, u svakom smislu te reči. I ona iskreno voli ovo što radi. I to je ono što se meni jako dopada i što se ima pristup kao da je juče počela da peva. Opet luda noću, ovom ludom gradu, idem u provo da prebojim ljubav staru. I baš na ovom mjestu da nam se oči sretnu sad. Ti si ovdje kraj mene, gdje si, kako živiš, jesi li dobro mili? Nekada zajedno mi sretni smo bili, ali još si onaj stari koji uvijek rade sve. Čuje loše ti ide, od nas drugih ne vide. Na Balkanu nema mira i tišine, ali samo kraj tebe bi zaspala i snimila se. Na Balkanu lude noći, lude curi klubovi, a ja od tebi dušo sanjam, moj jedino si ti. Do jutarnjih časova na splavu su uživali uz Nedine hitove svi prisutni, kao i ekipa BN televizije, koja je bila jedan od počasnih gostiju. Zgrabi trenutak i brzo će proći, ovo je najbolji klub.